ka office district sport officer Riboy ka airport Risau kala pelongi ka jinga kop mare marathon ni ka tep kum ka fit Indian running arajar RPR ka bajengai kum 10 km katana do na St John Secondary School Jentru bat penkut ANSA Indoor Stadium Kadaj hakane ka jinga kop mare marathon kum basis pangut tam kinong sinong ka Riboy kila awan ban sibenta kontom na du knarit ki khun samla bat balak khamsan kerta kum sibenta banak aimen sem shushu khun samla bat kiwi ke officer ni kitnat rekam baper la sibenta ru do ba MB Tongper edisi ka Riboy district bat ba BBL nombet DSO ka Riboy hakate ka jinga kop mare nakaliang ka office DSO kum ka jing pensulur ki khun samla kala samru ikusnam hakate ka sngi hakabana kaliang kishen rangi ka nam ladu lara do skamlang subana ka shnong phamdumu monas bongrung haka kerdan baar ka shnong phamdumu bat ulapan crowd haba na nong khra akardan balai kat bana kaliang kikenthei ka barisha khmdet na sokhar kala ra ikanam ladu ka sildaris makri na phambir tham akardan baar bat kadakhai kendaj na umnyam akardan balai na lorgi kusnam shaginong job lai kusnam kerpang ru shaginong mare ki barang bak tam na pring barok kinong simbenta hakabana kaliang kisenrang lara do ba MB Tongper ubadeiru edisi ka Riboy bat na kaliang kikenthei lara ka kong Magdalene Lingdo na kasnong Kadaj. Healthy citizens make up for a great nation. La prophet hari ni syad ikhwan ni pergi sihat. Sokar akan periksa dan sunar jadi betul kapal doa ki development. Nak kalau kajing long fit pergi ke mana yang ada jing roy jing par nak kali join. Tetapi ini menjadi all the best pergi normal ya bukan. Indiaran today nanti ni ke semua hingga kecapian semua bahwa mengikum ki beliau memawai mengamaki batuai kiberu ini apa suatu apa fitness kalau berengkam di instan soal lagi berpenjuru di encourage jadi banyak macam berpenjuru para macam berpenjuru di kota Projo Bapa bukan di India juga di promote dan encourage bangin hapan di fitness seriously ini pun singkir jaga mereka paham but khamtam mungkin dia kata fitness kan dan juga buat kemudian nak jadi itu memang smart posting bahkan memang dari sini kata di long fit for all, fit for everybody. Everybody has to work to get into fitness. That's the reason why the Fit India Run is being organized.